Muraho neza bakunzi b'Inzobere TV, uyu ni wa mwanya twahariye amakuru mu kinyarwanda ku buryo burambuye. Uyu munsi turanyarukira mu burasirazuba bwa Kongo, aho M23 yari ifashe umujyi wa Goma ku buryo butangaje. Yari ifite intwaro ziremereye, imbunda zikomeye, yahawe cyangwa se yaguze mu bihugu bikomeye nk'Uburusiya ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva ko yawufashe kabisa kandi itagomba kuwurekura. Ubundi M23 ivuga ko iharanira uburenganzira bwa muntu, ivuga ko ariyo yabashije kuba yakomezanya cyangwa se yakicungira uburenganzira bwayo, ikaba ibifite mu biganza. Bavuga ko leta ya Kongo irwanya abanyekongo bavuga ikinyarwanda, rero akaba ariyo mpamvu aribo baba bari kwirwanirira. So rero ubwo ku bw'izo mpamvu amakuru yabyutse avuga cyangwa se yiriweho ni uko M23 ubu direct yamaze gufata n'umujyi wa Kinshasa. Ubu ngubu Tshisekedi bavuga ko yabashije guhunga, yagiye muri Iran, yabashije kuba yahunga ibyo bitero kubera ko M23 yazanye indege zikomeye cyane nk'uko twabivuze, yakuye muri Amerika ndetse no mu gihugu cy'Uburusiya. Amakuru yacu ataha azaza agaruka ku mutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo uko uhagaze, tuganira n'uko Perezida Tshisekedi ndetse aho yamaze guhungira niba afite umutekano urinzwe. Ni amakuru yacu ataha, ntimuzabure. Wowe utarakora subscribe kuri iyi channel y'Inzobere TV, kora subscribe hanyuma kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru n'ibiganiro bitandukanye tukugezaho hano ku Inzobere TV. Ciao ciao.